Wiriwe neza, iyi ni KW'ITSINDA official. Nge ndi Beato Niyomugabo. Turabura iminsi mike cyane tukinjira muri FIFA World Cup 2026. Ndashaka kukubwira ibigwi by'amakipe y'ibihugu azaba agize itsinda G cyangwa J. Hari igihugu cyitwa Belgium cyangwa se Ububiligi buzaba buri ku itsinda rimwe na Egypt ariyo Misiri, Iran na New Zealand cyangwa se Nouvelle Zealand. Ibigwi bya Misiri, Egypt ni imwe mu makipe afite amateka akomeye cyane muri Afrika, ariko ntabwo iragira intsinzi ikomeye cyane muri FIFA World Cup cyangwa se mu gikombe cy'isi. Misiri yakinnye FIFA World Cup inshuro enye, mu mwaka wa 1934, mu mwaka wa 1990, 2018 na 2026. Yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afrika n'icy'Abarabu cyakinnye igikombe cy'isi mu mwaka wa 1934 igikina bwa mbere. Ntirabasha kurenga amatsinda cyangwa se group stage muri World Cup zose yaba yarakinnye. Ifite amateka yo kunganya n'ikipe ikomeye y'Ubuholandi cyangwa Netherlands igitego kimwe kuri kimwe aho hari mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 1990. Mu gikombe cy'isi inshuro zose yakinnye imaze gukinamo imikino 7, yatsinzemo nta n'umwe cyangwa se 0, yanganyije 2, yatsinzwemo 5. Egypt yasoje amajonjoro ya Afrika idatsinzwe, yagizemo intsinzi 8, inganye 2, ibitego 20 yarabitsinze, nayo yinjijwemo 2. Kapiteni Mohamed Salah yatsinze ibitego 9 mu majonjora. Abakinnyi yagiye kwifashisha muri FIFA World Cup y'uyu mwaka, mu banyezamu yahamagaye Mohamed El Shenawi, hari Mustafa Shobey, El Mahdi Suleiman. Muri ba myugariro hahamagaye Mohamed Hani, Lami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Abdelmonem, hari Ahmed Fatou na Hassam Abdelmagwid. Mu kibuga hagati mu midfielders hahamagaye Marwan Atia, Imam Shaul, bahamagara Zizo, Mohamed Hassan Trezeguet, Ibrahim Abdel ndetse na Mohamed Salah Kizigenza. Muri barutayizamu harimo Omar Marmoush, Hamza Abdel Karim, Aktay Abdar. Ntacyo nakubwira nuko ku ikipe y'igihugu ya Iran, iyi ni ikipe izwi nka Team Meli, niryo zina ryayo. Iyi ni imwe mu makipe akomeye cyane muri Aziya kandi ifite amateka akomeye mu gikombe cy'isi. Iran imaze gukina igikombe cy'isi inshuro 7. Wumva 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, igikombe gishize muri Qatar 2022 ndetse n'ino nshuro bagiye kwitabira muri 2026. Ntabwo irabasha kurenga kimwe cy'umunani kirangiza knockout stages kuva yatangira gukina iki gikombe cy'isi. Yatsinze imikino 3 gusa muri World Cup zose yaba yarakinnye. Iran mu mwaka wa 1998 yatsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitego 2-1 mu mukino wabaye ikimenyetso gikomeye cy'amateka ya ruhago n'ububanye n'amahanga. Mu gikombe cy'isi cya 2018 Iran yegereye cyane kurenga amatsinda nyuma yo gutsinda Morocco no kugora Espagne na Portugal. Iran mu mibare yayo mu gikombe cy'isi nkunyuriyemo nuko imaze gukina imikino 18, yatsinze imikino 3, yanganyijemo 4, yatsinzwe 11, imaze gutsinda ibitego 13 mu gikombe cy'isi, imaze gutsindwamo 31. Naho kundi yageze muri gikombe cy'isi cya 2026 uko yabonye tike, Iran yitwaye neza cyane mu majonjora ya Aziya, itsindwa umukino umwe gusa mu mikino 16 yakinnye. Mehdi Taremi ndetse na Mohamed Mohebi bari mu bakinnyi bayifashije cyane kubona itike yo gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Mu bakinnyi Iran izifashisha mu banyezamu yahamagaye Alireza Bierenvand, ihamagara Seyed Hossein Hosseini, Mohamed Khalife na Payam Niyazmand. Muri ba myugariro hahamagawe Ehsan Hafsafi, Hossein Kanani, Shoja Karihezadeb, haro bita Milad Mohamedi, Lamim Rezaen, Saleh Ordani, hakazo bita Amid Norafkan na Ali Nemati. Mu ba midfielders cyangwa se bazaba bakina hagati mu kibuga bahamagaye Said Ezatolahi, Samahi Gordos, Mohamed Gorbani, Mohammad Kalimi, Luzben Shesmi, Alireza Jahannesbach. Muri barutayizamu hahamagaye Mehdi Lahter, Mehdi Taremi, Mohamed Mohebi, Mehdi Gayed na Ali Golizadeh. Ngiye kukubwira ku ikipe y'igihugu y'Ububiligi cyangwa se Belgium. Iyi ngiyi izwi nka Red Devils, amashitani atukura. Iyi ni imwe mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi kandi maze imyaka myinshi ari ikipe yitwara neza ku rwego mpuzamahanga. Mu bigwi byayo mu gikombe cy'isi, Ububiligi bumaze gukina igikombe cy'isi inshuro 15 ubariyemo n'ino nshuro bagiye kwitabira uyu mwaka. Yabaye imwe mu makipe yakinnye igikombe cy'isi bwa mbere cyabaye mu 1930. Ibyo yagezeho kurusha ibindi ni umwanya wa 3 mu gikombe cy'isi cya 2018 cyabereye mu Burusiya. Mu mwaka wa 1986 yageze muri kimwe cya kabiri kirangiye
irangiza semi-finals bwa mbere mu mateka yayo, inasoza iri ku mwanya wa 4. Muri 2018 yasezereye Brazil muri kimwe cya 4 kirangiza mbere yo gutsinda Ubwongereza mu mukino wo guhatanira umwanya wa 3. Nyuma yo gusezererwa mu matsinda muri Qatar mu gikombe cy'isi kishize cya 2022, Ububirigi bwinjiye muri 2026 noneho bushaka kongera gusubira mu makipe ahatanira igikombe. Uko yitwaye mu majonjora, Ububirigi kabonye tike buyoboye itsinda ryayo mu majonjora y'Uburayi budatsinzwe, itsinda imikino 5 bunganya 3, butsinda ibitego 29, bwinjizwa 7 gusa. Mu bakinnyi rero Belgium yahamagaye izifashisha mu banyezamu harimo bita Thibaut Courtois, Sene Lammens, Michael Penders. Muri ba myugariro bahamagaye wo bita Timothy Castagne, Zeno de Baz, Maxime de Coupey, hari wo bita Connie de Winter, hari Brandon Michel, Thomas Menuel, hari Nathan Ngoye, Joaquin Seyss. Bahamagara na Arthur Theater. Abo hagati mu kibuga midfielders hahamagaye Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Laskin, Yuri Tielemans, Hans Van Aken, Axel Witsel. Muri ba rutahizamu hahamagawe Kizigenza Romelu Lukaku, Jeremy Doku, Leandro Trossard uramuzi, Charles de Ketelaere, Dokiro Kebakio, Alexis Sanchez-Makers, Diego Moreira na Matheus Fernandes Pardo. Ngiye kubwira ku ikipe y'igihugu ya New Zealand cyangwa Nouvelle-Zélande ngi bayita All Whites cyangwa se abera bose. Iyi ni imwe mu makipe akomeye muri Oceania kandi niyo kipe ifite amateka meza kurusha izindi mu karere muri FIFA World Cup mu karere iherereyemo. Ibyayiranze mu gikombe cy'isi bigwi byayo, Nouvelle-Zélande imaze gukina ibikombe by'isi inshuro 3 mu mwaka wa 1982, 2010 na 2026 yongeremo bagiye kuza. Mu mwaka wa 1982 yakinnye igikombe cy'isi bwa mbere ariko itsindwa imikino yose mu matsinda. Muri 2010 yabaye imwe mu nkuru zikomeye za World Cup nyuma yo kudatsindwa umukino n'umwe. Yanganyije na Slovakia 1-1, inganya n'Ubutaliyani 1-1, inganya na Paraguay ubusa ku busa. Nouvelle-Zélande niyo kipe yonyine itaratakaje umukino n'umwe muri icyo gikombe cya 2010 nubwo yasezerewe mu matsinda kubera kunganya imikino yose. Ntabwo iragera muri 1/8 kirangiza cya World Cup, ariko umusaruro wayo wa 2010 ukomeje kuba umwe mu mateka akomeye yayo birahira. Imibare yayo imaze gukina imikino 6 y'igikombe cy'isi, nta mukino n'umwe iratsinda, yanganyije 3, yatsinzwe 3, ibitego yatsinze ni 4, ibitego yinjijwe ni 14. Nouvelle-Zélande rero ijya kubona tike uyu mwaka. Yabonye tike ihagarariye Oceania nyuma yo kwitwara neza cyane mu majonjora, iyoboye akarere kayo nta guhangana gukomeye kubayeho. Igikombe cy'isi cya 2026 ni itike ya mbere ibonye nyuma y'imyaka 16 kuva yakina 2010. Mu bakinnyi yahamagaye abanyezamu 3 barimo Max Krokombe, Olivier Seyle na Alex Paulsen. Muri ba myugariro yahamagaye Liberato Kakas, yahamagara Tommy Smith, Michael Boxall, Timo Payne, Billy Tuiloma na Finn Solman. Mu bo hagati de midfielders yahamagaye Joe Bell, Marco Stamenik, Sarteprek Singh, Clayton Lewis na Alex Lofa cyangwa se Ruferi. Muri ba rutahizamu harimo Chris Wood, Ben Wayne, Costa Barbarusel, Matthew Garbett, Elijah Rust ndetse na Ben Ard. Aya mazina ni inkingi ikomeye y'ikipe ya New Zealand. Ngiye kukubwira barimo Chris Wood, uyu nguyu ni kapiteni wa Nouvelle-Zélande ndetse n'umukinnyi witsindiye ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka yayo, niwe mizero yabo mu kuba yabatsindira ibitego byinshi. Liberato Kakas, myugariro ukinira amakipe akomeye i Burayi, azwiho ubwirinzi ndetse n'uburinzi n'ubufasha mu busatirizi. Marco Stamenik, uyu nguyu ni umukinnyi wo hagati ufite ubushobozi bwo kugenzura umukino no gutanga imipira ivamo ibitego, ama assist. Alex Paulsen, uyu ni umunyezamu ukiri muto ariko ufite impano ikomeye kandi benshi bamubona nk'ejo hazaza ha New Zealand. Aya makipe ahabwa amahirwe rero uko aya makipe yo mu iri tsinda akurikirana mu guhabwa amahirwe. Ububirigi bufite abakinnyi bakomeye nka Kevin De Bruyne na Romelu Lukaku, bukaba bufatwa nk'ikipe ishobora kuyobora rino tsinda. Egypt cyangwa Misiri iyobowe na Mohamed Salah ifite amahirwe yo kurwanira umwanya wa 2. Irani ni ikipe ikomeye ku rwego rwa Aziya kandi ishobora gutungurana. Iyi Nouvelle-Zélande niyo wavuga ko ifatwa nka underdog ariko ishobora gutwara amanota bitunguranye, iyo ngo byaba kubw'impanuka. Uko imikino yo mu itsinda izagenda nuko tariki 15 Kamena Ububirigi buzakina na Misiri, nanone tariki ya 15 Kamena Nouvelle-Zélande ikine na Iran.
n'umunani. Naho ku itariki ya 21 Kamena Ububirigi buzakina na Iran, New Zealand ikine na Egypt. Tariki ya 26 Kamena Misiri na Iran. Nanone kuri iyo tariki New Zealand n'Ububirigi. Iri ryari itsinda G cyangwa se G muri FIFA World Cup. Ndi Beato Niyomugabo, iyi ni KW'ITSINDA Radio. Gumana natwe wigumire kuri update, amakuru akugereraho igihe. Urakoze.